kile ambacho Mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi augite gicunji kimwe hari igana kia atumia nio maroneka maingiranite na mutugo wa unyi wa thigara na ũhũthĩri wa kĩraikũ gũkũ bũrũri-inĩ. Kaunti ya Laikipia ikiandikithia gicunji kia 2 hari igana gia atumia aria marikite mutugo-ini uyu. Mwena-ini wa arume kuri na gicunji gia 13 hari igana, gicigo kia Laikipia gikiandikithia gicunji gia 17 hari igana aria magomeirwo ni thina uyu. In Kenya, 1% women use tobacco. Here in Laikipia, 2% of women use tobacco. For men, 13% in Kenya use tobacco, and here in Laikipia, 17% of men use tobacco. Pastor Dorcas augite thina uyu riu uratambio nginyagia kuri ciana nini, no uyu ni thina ona uracungira mirimo miruru ta ya cancer gukoro ikigomera family nyingi bũrũri-inĩ. Aritie ari tauni ya Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia kuria arugurite mihango ya urigiti utari na marihi kuri muingi wa gicigo kiu, kuria aumagaritio ni gavana wa Laikipia Joshua Irungu mari na mũmbunge wa Laikipia Jane Kagiri aria mahinyiriria bata wa guthugunda njira itiganite cia guthara andu ethi matanatorio ni mathina maria mamagomeire. And when you look at it, we are starting to lose our children and our men and women to cancers of some sort, and therefore we are asking that we start changing so that we do not lose our population out of tobacco use. Mimi niko tayari na najua kwamba wakati tutakuja kufanya affordable housing, vijana wetu ndio watafanya hizo kazi, na tena hizo nyumba zikijengwa tuunganishe vijana wetu ndio wao waweze kufaidika na those affordable housing. Pia watoto wetu waingie katika polytechnic na TVET ambazo ziko karibu na sisi, waingie huko wapate masomo. Unajua mkikunywa uji na chai itabidi hiyo energy mupeleke pahali. Kwa hivyo kwa polytechnic mtafunzwa kukuwa mafundi wa mawe, mafundi wa stima, mafundi wa mbao, mafundi wa maji, na zaidi ya hiyo kwa wasichana si mtasomeshwa hairdressing na tailoring na hizo kazi zote, ili mwisho wa siku watoto wetu pia waweze kupata kazi. Girifota Inoro TV kuma tauni ya Rumuruti guku ni kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Peter Mwangi.